obudde titwala biseera bingi no kuba nkwe dakiika 3 okumaliriza obulungi nenda kubataasa kubalimbalimba. Ensi eno erimbye abantu yalimbiramu n'abagezi. Byaliyo abantu bakuŋŋaana bagerekera munaabwajja mu lugendo luleyo oluzira mu kwira yovwa. Bamala omuziika mu itaka baleeta emiti bapangaku n'eitaka bamantaku niri n'eikalu bayuyiriraku bayiduza amagombe. Mperano batandika okumwibira ebibuuzo kati mperano bana essaawa eno al-ana ya'tika malakani. Essaawa eno yene bamalayika babiri bali kwidda yano bakwidira buti. Bamalayika babiri balikola ki? Bali kwidda. Bamalayika abo fala yufzi'aka batakutengesa tengesa wala yurhibaka batakutisa tisa fa innahuma khalqun min khalqillah. Bitonde mu bitonde byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abatutisa bitonde bya Katonda bye twabonaku. Aye bakoba ebitonde bya Katonda byotabonanga kwati bitakutisa tisa. Wena bali kulimba ate wena bajja kulimba ngo kasa we fisa nga bakutwala nga bajja kulimba. Bananze nende ebibuuzo ebyo bye batubuuza baliko ati batakutisa tisa wabula ye banakubuuza marabbuka bakwenti rabbi Allah banakubuuza madinuka bakwenti dini al-islam banakubuuza waman nabiyuka bakobe byokoba. Bana bakobera nti Aisha radhiyallahu anha yakyaza omukyala omuyudaaya mutume ajja okutuuka gakanga mutume ali kugaya n'omuyudaaya. Bana ekyo kabiri mutamala ne mumbuuza nti kikirizibwa okukyaza omuyudaaya gaka? Wuuyo Aisha yakyaza omuyudaaya. Eddi musome ebizirayo mwasoma giri mudde tukaali kutuukaku eddiri eyo ndowooza tulidde tuukaku nga kiyame naatera okutuuka. Bwatuuka mutume yenjira nga yayagaana omuyudaaya alikoba nti nsaba Katonda akukinjirize akoba Aisha nsaba Katonda akukinjirize fitnatil qabri wa adhabil qabri. Ebigeze by'omu kabuli abikukinjirize n'ebibonezo by'omu kabuli abikukinjirize. Rasulillah Yesu sigala kubanga awulira ekintu okuva mu Yudaaya kyabaira akaali kukola ki? Kuwulira. Gabiteena ku ntontono. Mu Yudaaya amala okugolola Aisha yabuuza Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama mutume omuyudaaya akobye ansabire Katonda ankingirize ebigezo by'omu kabuli n'ebibonezo by'omu kabuli. Tubuuzibwa mu kabuli eyo eriyo ebibuuzo. Owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yalubamwanukula kubanga yali azira kyali nakyo. Gabiteena kumbale ng'Aisha bwakoba owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama yaida yankoba nti ya Aisha wamanye annahu kad uhiya ilayya wamanye nti nafunye obubaka obutegeeza nti abagoberezi bange yuftanuuna fi kuburihim bagezesebwa mu kabuli ebabanjiri mu kabuli. Obubaka nabufunye ku nsonga Aisha yabuuzizaaku afunye obubaka akobera Aisha ekituufu obubaka bwakakaisa nti ebibuuzo by'omu kabuli biriwo. Gakakasa ebibuuzo ebyo nti mu butuufu Aisha ajja mu maaso yakati tyawulira okuva ku olwo Rasulillah ng'asayira eswala ng'alese okusaba Katonda omukinjiriza adhabil qabri wa fitnatil qabri. Yatandikirawo nga buli lwasaala asaba Katonda amukinjiriza ebigezo by'omu kabuli n'ebibonezo byeki byekabuli. Aisha ate bwatukola ki? Bwatukobera
ebibuuzo biriyo batubuuza. Ensonga ey'okututiisatiisa yendi maliriza nayo nga nanukula ebibuuzo. Mutume sallallahu alayhi wasallama yatukobera ku bibuuzo ebyo bwe biba. Nze ndakwogera ku bisatu kubanga n'ebikulu ebiri mu hadithi ezisinga bungi, aye nga hadithi ezindi dayogera ebitaanu, dayogera ni imaamu nti ni Kurani, dayogera nti bakubuuza ni baganda bo. Aye nze man rabbuka, Katonda wabaire nani bwobaire ku duniya, wama diinuka, ediini yobaire otambuliramu okusansa Katonda wo, wama nabiyuka, nabbi wabaire nani. Mutume sallallahu alayhi wasallam yakoba era mwida kubuuzibwa nti ma hadha arrajulu alladhi bu'itha fikum, ayeki riwaya iliyokati ma ilmuka bihadha arrajul, obaire okangawo okumanya omusaadha oyo ye babatumira. Omubaka sallallahu alayhi wasallam ekibuuzo ekyo nekikulu mu byona byona kizingira mu byona byona, kubanga enkola entuufu neidde otuwa okukola ki? Okwanukula obulungi nga bw'ojja owulira mu aya y'ensembyayo. Aye nga nkalituuka ku aya nkoba nti ow'ekitiibwa yatwanukulira nenda ogyege ansi eyo ng'oli mulamu nga bw'oli omulamu. Yaka nti huwa rasulullah, yo banaabakuuza oidda kwiramu nti huwa rasulullah, huwa muhammadun rasulullah. Omusaadha ni Muhammadi, omubaka wani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaana bilhuda walbayinat, yatuleeta obwinonofu, yatuleetera obulungamu n'ekitabo ky'obulungamu kyemuli nakyo, yatuleetera albayinati obwinonofu n'envunula evunula ekitabo. Ebigambo bye byatambula nabyo byemuli nabyo olwaleero bivunula obulungamu obwa Kurani Mutume sallallahu alayhi wasallam bwe yaleeta. Ansa yajongeramu ebirungo bitya? Bisatu. Fa amanna, bye yatusaba twabiikiriza. Wa ajabna, ni namba 2, twayanukula bulungi omulanga gwe. Wattabana, twamugoberera, twamunonereza mu nkola y'emirimu. Ebigambo ebyo ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama abikakasa n'ebyo ansi entuufu n'eyo ye yatuwa. Yatuyiddira n'obulungamu, mubaka wa Katonda ni Muhammadi, yatuleetera obulungamu n'ekitabo kyemuli nakyo, yatuleetera obwinonofu. Buli kyoyenda oidda akyagaana ku hadithi ekisomesa. Kyetwakola, twakola omulimu gw'okuyikiriza, era nsaba mube bayikirivu eri rasulillah byona byona byabasaba. Ensonga ey'okubiri, wa ajabna, twayanukula omulanga gwe yatukubira muteekwa okuba basiraamu. Yena yakulembera yakwati wa ana awwalul muslimin, mubeegaire okutambulira ku bya Katonda. Nani asooka? Ni nabbi waife sallallahu alayhi wasallam. N'ekisembayo wattabana, twagoberera buki? Bugoberere. Ngeyo nebaire enkolayo buyikiriza, kwanukula rasulillah, kugoberera rasulillah mu nkola y'emirimo. Iwe otuuse okweyagala olunaku olw'okubuuzibwa ng'abantu bali kutawaana n'okulemwa. Lwaki? Kubanga mu surati Ibrahim, yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah amweza abamwikiriza, bamwerera ku nsonga edde isatu oditambulira ku mu duniya yaabwe, fil hayati dunya, mu bulamu buno obw'eduniya, wa fil akhira, ni ku nkomerero wakuba mweza. Abamanyi basahaba bakati n'essaawa y'okola ki? Abamanyi bakati essaawa y'okwanukula, ey'okwanukula ebizo. Katonda amweza omuntu yasobola okwanukula, kubanga bibali mubuza byabaire akola ki? Atambula nabyo. Kubanga eziraida kwogera okutulaku ng'ayogera kituufu, ng'atuuse mu bwakabaka bwani? Bwa Allah. Mpera n'oba oli kwanukula ebituufu byeno by'obaire otambuliranga ku by'obaire okola. Aye niyo bali kuyibira ansa ng'obaire otambula bundi, imaani ezirawo, ijaba ezirawo, ittiba, okunonereza ow'ekitiibwa mu nkola kuzirawo. Munanga oli otyodaagira bwereere. Aye nkusaba ongizeemu obuntu obwo olwobe kudaagira buki? Busa. Allah asobola okola ki? Ow'ekitiibwa sallallahu alayhi wasallama n'akasemberayo irala
bwe baziikira omuntu ne bamumalirako ettaka yakoba ebigambo bino, istaghfiru li akhikum, musabe Katonda asonyiwe muganda wammwe ono, wasalu lahu tathbita, mumusabe Katonda omunyweza, fa innahu al'ana yus'al, kuba akaseera nikene kano ali kujja kubuuzibwa biki bibuuzo. Baidu ba Allah subhanahu wa ta'ala message eri omwo nti ajja okusobola okwanukula baba bamusoniye, kale musabe Katonda amusoniye, esaawa ey'okubuuza etuuke nga mumaze omusabira ekisoniwo Allah yasoniga. Ensonga ey'okubiri okwanukula otakoti bawalugumba ababisomesa n'abajja okusobola okubyanukula. Abaire atambula ati muntambula esanyusa Katonda, Katonda ayidde amwisaako amaani amunyweze, wasalu lahu tathbit, mumusabire Katonda okumunyweza, fa innahu al'ana yus'al, esaawa yeneeno ali kubuuzibwa, saawa yeneeno. Bantu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mbenda mwete mu mbeera ey'okutambula nga mutume bw'abenda mutambule, tulindirire okunywezebwa olunaku lule nga banaife batusabire nga Allah atunyweza nga twanukula ebibuuzo ebyo, tuve mu bintu ebyokukola ki, ebyokusomesa abafu. Kuba ati tosobola awuliza bafu, tosobola awuliza bakasiru, ewe otakooti nze nsobola obawuliza kuba nze baawo bwa imaamu wa masjidi Madina, kakati n'omufu muwuliza. Ebyo n'ebyo ebyange bitono. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusabe n'ebyogeirwe ebirungi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okutamunko.